iba Readington Marwin, utray jo kakor kubor Mawphor bat ka Highland Post, gosi songbat bat Mawphor YouTube, ibra khlad no akashiphodering na daw banay, ha Dr. H. Gordon Robert Hospital jayaw, latep no hakani ka juk ngihi, na marbila khlad na kajingpang COVID-19. Iladap niyo po as nem kerta. Latep yu haulum jentep kabalang Presbyterian Mawyong Rim, hakabala penyaja ke jeseng le buram, hayeng berhalum jentep da kabalang Presbyterian Mawyong Rim. Hangai ublay udang lakajang kajikul sama kerpang, kajikul sama mayang, kajikul sama musong sikre yang wakot, kajikimut kajik perkham di jongnya. Sama udang lakajang kapuan, udang lakajang kajikul, jaga pamangikum kibriyo yang nama bansnoku. Nama kita kajin kajang ublay, yang pensau sepini kapuan. Kabalang nakikita ujara maya kalau nang dapat aku kendai dan kat dapat kat lay kabang. Nabang aktif jadi jimut. Kita nggak berhak siapa yang jongki ang terang. Jimut kajing sekan, diam kajing slim. Bangai kajing kerben yaki. Hakapor bakut jongki. Ublay utip kamha. Naga bentang. Kaya kapapaya na kabanta jongi kong kibriw. Hanray, day mangi kibriw. Yung makot bansut ko. Yung kapuan, ba't ikadito ka jong ublay? Naman kataran ba siya kapwa, kan kapilin ka jong ublay, kapag kanyamaw mo. Bagi udang, kakuway pat ka jimbot. Kabulak keren na kalian ka kayo. Ilang ka jimbot, ilang ka jimbot, ba't isakman no? Kata kalau tak pun kecil perkhas demi kibriu, henry kecil perkhas dalam ublay mak, kalau tak kulai, kata mayan, kata yang bansuku, kata ni pun kibriu mak masih pun penting, kata kita kata bakum jadi kesuar kalau tambang yang, kata pakai tinggal dalam ublay. Hagasngi balik on tap, lai don ringkat kinong tre jong Mawphor bat Highland Post, ki pastor bat temen basan kabalang Mawyong, bat Mawyong Rim, bat lai don lang ru ki bahayeng hasem jong i. Ai kabat lapian kejang kujis kesut wai ketinggi pak kejang kujis pak berpam dan ketinggi suat kabat kan kabat buah kabat ubat sebut. Ini baru ai kebelang kejing kejang me ai kejang sa lambat kini ketonye lambat lebih kejang kebalang kejang me pat bahayek pasien kebeton ketinggi day kabat jam. Oh kejang sa pat kita kemat kejing pam kebun pat kejing bu no jongki jadi kejang kebun kebeton lagi. Oh pada kejang kebun geng kejang hilang tahu Bantang tersebut. Amin. Iba Readington ide khot komiti balang jo kabalang Mawyong Rim, bari advisor jong kashnong Mawyong Rim.
Melbourne luan ban telem ya ke office jong Mawphor Highland Post bagi yang kesem jong iba para kawai habang dia jing tip mentang sengi ha por chipo soft sun stem ba imdan show hasla jong kening pathai magleu li bit no ban simti hi chukakhat ke jing stay ke jong hadiam ke jing stom ka balabat I tang khandiat por ke jing khat ke jong I mentang si kalong ke jing do ko bakrao tang yengi kung office ya ke yeng ke sem jong I nei kham tam ya ke ri bat ke jaj ban riu nama udai uwai ni kinong seng ya ke ni kot khobor ka ba ai ke jing shukri hakleng ki benta jong ke rilom khasi ba jantia bat long ba jong I ngilala ro ban seng menta sia Highland Post Malaya katu kat Islam bat kunjuro yo kursi songban kot khobor balami harilom karo ilang kumukpa ilang Nongīalam jongi unong peten lanti bat unong ai boring ki staff hagi babon ki benta ba fair jong ke jing trekam ku jongi nunga kum ki briu klam de dab de jing sofsi ke bakrao wala de tip bakadai ke mang ke jong blai ma klam ke jing tip jong ke bro ke namja hindai ha ke jong por pat ngidwai ba ublai ngai ke chaka chathai ke bujunam ha kata ke chaka ka ba ulapung kre na kamta kita ke bangai ila ino shadi ni kurim barlang ki khun ken thai ki hemman ki para ki persa bar ki bahaye ngasam iba marwen ide wein ki rang ba khasi ki ba kham shakhman ki bla pulut ekapor bar kabor ban shakri ha ka kampat hai khobor haba ha ka snem shajar khandai spa prabu khandai ila sengi o Mawphor kabala kala long ka kor khobor khasi baning kong e ban mi man la kasmi iba ide ruslur hagalang ilan patai khobor namar hakasam ja kana spa prafkunda ya kapor ba isteng yo Mawphor iba imdan kono ke experience ka ide bar ki lan patai khobor iwan bet naka kam sarkar hadi me ida kam sarkar ba ila sedang be ina kam naga jing thu ban sakri kham ba su ya go ba akatiga por hagi snem ja kana spa prafkunda pat don goi ka kot khobor khasi ka ba ni man la kasngi ban ma kadi kapor ka ba kadi kapor ka ba kibri kum dia be athani ki kot khobor kadi kapor ki kisna bat pi ka khobor tang sisteo te kumung dia brio ba pamban kono ka experience ka bri kan patai khobor unut ban stemi ka khobor ba ban peni man kasni tenga syamba iba ide brio berselur brio banut ban tur ke jing ban brio ban syam dia kedi ki kam ki bathma dan ki challenge si bathma hari kata par ila sedang ru saya kawai pak tahu bentar bak kata kalong man peni ika kot khobor ke ban kong du ke ban mi ya ki rong kirup na ki kala apa misalnya apa judan kan kot khobor ke ban mi ya ka ki rong kirup kembal ki kot khobor apa gohati maka dia ru apa ni ya ka jumnur ke jing slur ke jong I ya ka bawan ra ki kot ki bor ke bathmai ya ka bawan ra ya ki tiar kitan jangan ka juk ke mentah bat andang hati sing beradab biru ila kumu Mawphor bat hapo ka jempet ke jui nila la ban jam sepet mau jam ya ka ba nila peni aduk kan rusla ka kot khobor maka di kot khobor ka ban kong du ru ka ban peni aduk kan rusla kini baru ke jeng kam ni ba udu beri berselur beri ba yo man tur ke jeng ka kor khobor Mawphor kala yo ban rakhi ke jing dap shiphosnam hakasnem shajar khandai spa khandai pu khandai hakabala pelong ki program pher hakate ke snem la pelong rui ke jing rakhi dap arpu snem ju ka kor khobor hakasnem 8000 khandai
Dagabala pulong ka janmit ki surjirwai ban kynmaw buram ni ba scandrowels imli uway na kikaitor papawnam jong gajaj benriu khasi. Hakasinam arajar khat saupat la pulong say ka jirakhi jubilee rupa dagi program repair. Hagani ki postnam ka jingai linti Mawphor hapo ka jingpe jingkami iba Redington Mawphor ulanang yad ban nang kiu shaprang da kabawan raru iki kor kibor jong ka juk pamenta. Ang kynmaw nga ngalatreh niya po mapala at handusnem ngayiru ya kawi ka junong jay iba kalong ubri ubat restom hakapo bang ngin ang wantarin ko ngini iba ilelo ya baro kikam la kalong mali ani kinang tray ka por minute inya ay kakali radam na po office ngira ya ka kebor sa po press day mai iba hikay iba training ya ki pat kinang tray hakaba aban shon ay kakot kubor na kalong ban hato ka puwar ka kimpat ni kini digital ban shon bay direct na ka computer sa kaplit laban shondori ya ka layout haban site iki film ang taman panya ya ka machine iba ila lehi kita baro rakibun tali kisnem but what ada step hadi ma ada prini kakot kubor man mi step ban sam ha na taman panya skiyo ki hat ila wani dali jadi kapani ni ba du brium ni tang brium slot brium uba trestom uba brium uba kwa ban ban ma ni ye ki kam ki ba ede ba kilam patai khabar ni kadau ngi ba im hun tang ban mi to Mawphor kumbalong di editor ni menero dila sang ye ki kat khabar haswa ban mi ko halan po sa ila sang ye ko ka ko ba sin steo ka shalam jingte ka ba kum ka magazine anang taru ila penmi ya ko pat ka magazine ka bakal ka son na kondong bat kam ta ter but akan ka jong ka pati digital taru ka jeng be jeng gibre banyak state iki khobor akan iki snem ko ladak ila seng sa ka Mawphor YouTube te kan ka pen i ya ka jeng la gi iwan tri ka kam bat ka mesti mujuk iwan ya syakri ke ba anam ba kila patai khobor ngit ba ang ki ba na din nginem du man sem bat ngem nang yai tre ka kam ka ba ini no achadin Iba Redington imhun tang haga jing shakri hau Mawphor hinre ila sengrui ka kot khubor Mawphor today ka ba minta lapan kala kerteng no shaka Highland Post dangshan ila seng se ka kot khubor garo bala ai kerteng kosi songbat haga electronic media iba Redington ila seng ka Mawphor YouTube channel haga snem arpo Nagakam pathay khubor shaga kam shakriya ka pule puthi iba Redington hagasnem arajar ila seng siya ka school halat umsning ya ka bala ay kerteng ka Marybon Marwen Memorial Secondary School ka bari ka school na kabanda ki khinna ki ba ki kme ki pa ki im na ka rap karyang halat bat bonru ki de ki bawan na ki longyeng longsam ki badok